Денежный перевод «Золотой корона». Ҳамат медонед. Орзу мешавад ки ай телефонро кунед. Мумкин бисёри одамо надонанд. Бароям гуфтем як видео бикунем. Программаш скачат мекунед. Дар Play Market ҳаста. Программаро скачат карден, регистрация мекунед. Агар регистрация кунед, баъд ҳамин пулойро кардагитон ҳамин чинда мемонанд. Историяда ина видам получатель. Баъд вибират мекунем, мисол кадом тарафе ки пул рӯй кардане. Мисол Таҷикистон вибират мекунем. Рубл. Агар 1000 сум вибират кунем, 1000 сум 50 сум. Не ки агар 5000 вибират кунем, ай 5000 50 сум. Ай 50000 500 сум мешавад. Мисол Евросет ё ки дигар ҷоанда 1000 сум мешавад, ай 50000. Баъд бо рафтан омадан оз мешавад ки ҳамин хона худат рӯй кунем. Ҳай мо 5000 вибират мекунем. Далее номери получатель. Фамилия получатель. Отчество. Подтвердить мекунем. Далее номер ҳаст. Отправитель. Ному фамилияш. Далее мекунем. Инҷа гуфтаги ай Таҷикистон. Получатель. Отправитель. 5050 сум. Подтвердить мекунем. Инҷа добавить карта мега. Уже ман рӯй кардагим як бор ҳаста. Нови карта мисол Дали. Инҷа дар номери карта мезанем. Срок карта. Дар пушти карта ҳастак мисол. Пушти картаро мезанем. Тамом отправить меҷиқен меравад. баъди отправить кардан инами хеле уведомление меяд код. Инҷа гуфтагие ки успешно отправили, инами кода, ҳамин кода мегирен, Тоҷикистон рӯй мекунед. Баъд любой картаи ҳамин Россия будагӣ мешавад. ВТБ ё ки Сбербанка ё ки любойш мешавад. Без комиссия карта пул мегзаронед ба Тоҷикистон рӯй кардан, без комиссия. Фақат комиссия ҳамин чӣ мегирад. Золотой корона барои перевод кардан. Саломат бошед бародаро, ягон чӣ нофаҳмӣ бошад комментария дар бинависед. Бахшидагинда Худо хоҳад ҷавобтон медиҳам.